Zdravo prijatelji! Mislim da ne samo da imam veliki problem da ogulim narandžu. Danas ću vam pokazati nekoliko načina da ogulite narandžu. Izgleda sjajno, vrlo lako za napraviti. Dakle, prvo uzimamo pomorandžu, uzmi oštar nož. Zatim napravimo uredan rez u sredini, duž ekvatora. Ne morate seći mnogo duboko, nekoliko milimetara, odnosno debljine kože. Zatim uzmemo veliku kašiku i nežno je gurnemo pod kožu. Malo po malo, krećući se u krug, guramo kašiku sve dublje i dublje. Nakon što smo odradili prvo poluvreme, prelazimo na drugo. Kada završite, koža treba lako da se odvoji od pulpe. Sjajno je, zar ne? Sada ga možete staviti u kutiju za hranu i poneti sa sobom u školu, na posao i ne morate da brinete o čišćenju. Za one koji su uspeli, sada će biti mali bonus. Uzmite polovinu kore i odrežite vrh. Sada se može koristiti kao postolje. Ovde stavite drugu polovinu kože u koju, kao u činiji, možete staviti iseckanu pulpu. Prijatno! Ako vam se iz nekog razloga nije dopao prvi metod, pokazat ću vam opciju čišćenja broj 2. Ponovo uzimamo narandžu i oštar nož. Na vrhu pažljivo isecite kožu i pomerite se u spiralu do samog dna. Kada završite, počinjete pažljivo da uklanjate kožu sa pomorandže. Kao što vidite, sve je zaista jednostavno. Vojla. Ako želite da vidite više life hakova i obrazovnih videa, pretplatite se na Mogol TV. Ne zaboravite da lajkujete i ostavljate komentare.